ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотӣ навид аст мустақиман манзури шумо дар студия Малоҳа Назар Шозода ва Эмомалӣ Маҳмадло. дуруд ба шумо. дар ноҳияҳои Рашт ва Нуробод мулоқоти кормандони прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сокинон доир гардид. дар ин мулоқот масъулони ин сохтори давлатӣ оид ба нишонотҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии изҳори андеша карданд. тафсилоти бештар дар шарҳи хабарнигорони минтақавии мо. дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт мулоқоти намояндагони прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сокинон, фаъолон, намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа баргузор гардид. дар ин вохӯриҳо зикр гардид ки паёми пешвои миллат роҳнамои ҳадафҳои созандаи кишвар буда таҳлили тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро дар бар мегирад. дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар он ҳамчун чароғи роҳнамо ва пешбарандаи ҷомеа маҳсуб шуда татбиқи нақшаву вазифаҳои гузошташуда барои имрӯзу фардои ҷомеаро дар бар мегирад. масъулин зимни вохӯрӣ доир ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон, таъмини амнияти миллӣ, манфиати давлату ҷомеа, волияти қонун сухан гуфта, иштирокдоронро ба ҳушёрию зиракии сиёсӣ мубориза бурдан бар зидди терроризму экстремизм ва пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ, экстремистӣ даъват намуданд. мулоқоти намояндагони прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сокинон, фаъолон, намояндагони қишрҳои гуногуни ноҳияи Нуробод низ баргузор гардид. дар ҷамъомад баромадкунандагон пиромони ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурӣ дар шароити авзои сиёсӣ ва дохилии кишвар, дурнамои рушди соҳаи хоҷагии халқи мамлакат ва нуқтаҳои асосии паёми пешвои миллат муфассал суханронӣ намуда, аз ҷумла қайд намуданд ки ҳукумати ҷумҳурӣ дар мадди аввал баҳри баланд бардоштани сатҳи некаҳволии мардум, рушди соҳаи хоҷагии халқи мамлакат тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. дар ҷараёни мулоқот иштирокчиён доир ба масъалаҳои мавриди баррасӣ саволу ҷавоб намуда, фикру андешаҳои худро баён намуданд. масъулин посухҳои мушаххас дода, ҷиҳати боз ҳам таҳким бахшидани корҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳӣ, тавсияҳои судманд пешниҳод намуданд. дар анҷом иштирокчиён изҳор доштанд ки дастуру ҳидоятҳои пешвои миллатро ҳамчун роҳнамо дар фаъолияти минбаъдаи худ қарор дода барои таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва рушди устувори ҷомеа саҳми арзандаи худро мегузоранд. бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани донишҳои сиёсиву соҳавии хизматчиёни ҳарбӣ пайваста дар қисмҳои низомии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат конфронсу вохӯриҳои судманду саривақтӣ роҳандозӣ карда мешавад. дар ҳамин замина дар толори раёсати қувваҳои ҳарбӣ ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ бо иштироки масъулини мақомоти назоратӣ дар артиши миллӣ мизи мудаввар баргузор гардид. дар толори раёсати қувваҳои ҳарбӣ ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввар вобаста ба иҷрои нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои то давраи соли 2003 марҳилаи дуюм солҳои 2026-2030 баргузор гардид. дар чорабинии мазкур масъулини сарпрокуратураи ҳарбӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва афсарони ин нави қушунд иштирок намуданд. зимни суханронӣ қайд карда шуд ки стратегияи мазкур на танҳо як ҳуҷҷати расмӣ, балки як роҳнамо барои шаҳрвандони кишвар мебошад. пеш аз ҳама чунин стратегия ба коҳиш додани сатҳи кирдорҳои номатлуб мусоидат мекунад. маврид ба зикр аст ки низомиёни қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи босамари стратегия бо масъулиятанд ва дар раванди фаъолияти худ аз он самаранок истифода менамоянд. бояд қайд намуд ки саҳми афсарону сарбозони сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар дар таъмини амнияту суботи мамлакат назаррас буда бо хизмати содиқонаву софдилонаи худ кӯшиш ба харҷ медиҳанд то дар рушду шукуфоии Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссагузор бошанд. илова бар ин ҷиҳати сазовор истиқбол намудан аз ҷашни бузургу умумимиллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои муҳими созандагиву бунёдкорӣ дар қисмҳои низомии қувваҳои мусаллаҳ ба таври шоиста ба роҳ монда шудааст. дар ҷараёни чорабинӣ меҳмонон ва иштирокчиён ҷиҳати баррасии мавзӯъу масъалаҳои муҳим бо сипосномаи қувваҳои ҳарбӣ ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. дар қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон низ мулоқоти кормандони прокуратураи ҳарбии гарнизони Душанбе бо афсарону сарбозон доир шуд. дар ин вохӯрӣ низ ба масъалаҳои рӯзмарра дахл карда шуд. ҷузъиёти бештар дар шарҳи навбати барнома.
дар қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон суҳбату вохӯрӣ бо сарбозон доир гардид. дар вохӯрӣ намояндагони прокуратураи ҳарбии гарнизони душанбе бо афсарону сарбозон суҳбат оростанд. Нахуст ҳайати кормандони мақомот бо шароити хизмати сарбозон дидан намуданд. гуфта шуд ки бо дастгирию ғамхории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар тамоми қисму воҳидҳои ҳарбӣ барои фаъолияти хизматӣ, таълимот ва фароғати ҳайати шахсӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳамин ҳолат дар қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон низ бар алоба мушоҳида мерасад. дар қисми ҳарбии 3502 китобхонаи замонавӣ, синфхонаи компютерӣ, сартарошхона, нуқтаи тиббӣ, ҳамоми замонавӣ, қисми навбатдорӣ, нуқтаи анбори нигоҳдории меваву сабзавот ва дигар анвои хӯрокворӣ, инчунин майдони сафороии қисми ҳарбӣ барои афсарон шароит фароҳам оварда шудааст. аснои мулоқот бо сарбозону афсарони қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилӣ масъулини прокуратураи ҳарбии гарнизони душанбе роҷеъ ба муҳимтарин масъалаҳои марбут ба ҳаёти ҳаррӯзаи сарбозон, аҳамияти анҷоми сарбаландонаи хизмати аскарӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои волои давлатдорӣ ва муқаддас будани адои қарзи фарзандӣ дар назди ватан модар ибрози андеша карданд. гуфта шуд ки артиши миллӣ ҳомии марзубум ва нигаҳбони давлат буда имрӯзҳо ин рукни муҳими давлатдориро ба рушд дорад. ман сарбози қатораи Толибҷони Аминҷон баъд аз хатми мактаб миёна ба хизмати ҳарбии ватан модар омадам. хизмат кардан барои ман ин як қарзи ҷавонмардист ки мо ҷавонон бояд қарзи ҷавонмардиро бо тантана иҷро намоем. қувваҳои мусаллаҳ рамзи истиқлол ва кафили ҳифзи марзубум ва таъмини амнияти давлату миллат ва суботу оромии ҷомеа маҳсуб мешаванд. дар ҳама давру замон пешрафти ҳаёту давлат ва ҷомеа аз суботу амният ва таъмини оромию тартиботи ҷамъиятӣ вобастагӣ калон дорад. рӯзи охирини ҷамоматҳои нақшавӣ вазорати мудофиа доир ба санҷиши омодагии мудофиавии шаҳрвандон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ноҳияи Мурғоб баргузор гардид. Сокинони ин ноҳияи Кӯҳистон дар маркази маъмурии ноҳия сарҷам омада дар ҷамомади таълимии ҳарбӣ фаъолона ширкат варзиданд. гузориш аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеа вазорати мудофиа. рӯзи охирини чорабиниҳои нақшавӣ омодагӣ ба мудофиаи ҳудудӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ноҳияи Мурғоб баргузор гардид. дар чунин вазъи обу ҳавои Кӯҳистон сарҷам омадани сокинон барои иштирок дар ҷамоматҳои таълимии ҳарбӣ омодагӣ ба мудофиаи ватан ин пеш аз ҳама нишонаи садоқат ба давлату миллат ва рӯҳияи матину устувор дар роҳи анҷоми рисолати шаҳрвандӣ мебошад. албатта ин эҳсоси самимӣ ва ғуруру ифтихор имрӯз дар рӯҳияи ҳар як иштирокчии чорабинии мазкур дар ноҳияи Мурғоб баръало ҳувайдо буд. бо вуҷуди обу ҳавои номусоид ва шароити душвори иқлимии ин ноҳияи баландкӯҳ сокинон бо масъулият ва садоқат ба халқу ватан дар ин ҷамъомади ҳарбӣ иштирок намуда омодагии сатҳи баланди худро нишон доданд. санҷиши омодабошии захираҳои сафарбарӣ дар ноҳияи Мурғоб боз як далели равшани масъулиятшиносӣ ва ҳушёрии шаҳрвандон нисбат ба ҳифзи марзу бум мебошад. иштироки фаъолона ва ҳозиршавии саривақтии сокинон ба нуқтаҳои ҷамъшавӣ нишон медиҳад ки рӯҳияи ватандӯстӣ ва омодагӣ ба дифои марзу буми кишвар дар байни аҳолӣ дар сатҳи баланд қарор дорад. чунин машқҳои таълимӣ на танҳо барои санҷиши омодагӣ балки барои таҳкими ҳамбастагӣ, интизом ва ҳамоҳангии қувваҳо аҳамияти муҳим доранд. дар суханрониҳои хеш масъулин бори дигар таъкид намуданд ки таъмини амнияту субот вазифаи танҳо як ниҳод набуда, балки вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар аст. дар ин раванд саҳми ҳар як фарди худогоҳу хештаншиноси ҷомеа назаррас мебошад. бо роҳбарии оқилона ва ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти мудофиаи давлат сатҳи омодагии захираҳои сафарбарӣ боз ҳам баланд гардида, ҳамкории зич байни сохторҳои давлатӣ ва аҳолӣ ба роҳ монда шудааст. масъулини ноҳия низ зимни баромади худ таваҷҷӯҳи доимӣ ба масъалаи амният, тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии шаҳрвандон ва татбиқи саривақтии дастуру супоришҳои роҳбарияти давлат дар ин самтро омили муҳими муваффақона баргузор гардидани чунин чорабиниҳо арзёбӣ намуданд. қадрдонии иштирокчиёни фаъол низ барои баландбардоштани рӯҳияи масъулият ва ифтихори хизмат ба ватан мусоидат мекунад. дар маҷмӯъ чунин тадбирҳо заминаи устувор барои ҳифзи сулҳу субот ва рушди босуботи кишвар ба ҳисоб мераванд. таъкид гардид дар кори истоди ноҳиявӣ ки бо иштироки сардори истоди генералии қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохтору мақомоти дахтдор дар ноҳияи Мурғоб баргузор гардид.
طبق اطلاع خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در 3 ماهه اول سال جاری سودای خارجی تاجیکستان قریب 2.7 میلیارد دلار را تشکیل داد. این در مقایسه با ماه‌های ینور مارت سال گذشته قریب 13% زیاد می باشد. مقدار افزایش تجارت در این دوره 303.3 میلیون دلار می باشد. در ماه‌های ینور مارت سال 2026 جمهوری تاجیکستان با 112 مملکت مناسبت سودای خارجی را انجام داده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دایر به تشبس‌های جهانی تاجیکستان در مسائل آب و اقلیم و حفظ پریخ‌ها 16 قطعنامه قبول گردیده است که در سمت تطبیق هدف‌های رشد استوار و حل مسائل مربوط به آب و اقلیم، تقویت همکاری منطقوی و بین المللی در روند تغییریابی اقلیم، حفظ پریخ‌ها و ذخیره‌های آبی در سیاره نقش مؤثر می‌گذارند. ضمناً مسئله آبشوی با سرعت پریخ‌ها و تاثیر منفی این جریان به اقتصاد جهانی با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان مورد توجه خاصه جامعه بشری قرار گرفته است. اسنوی سخنرانی در سمیت منطقوی اکولوژی در موضوع دیدی مشترک برای آینده استوار در شهر آستانه قزاقستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان با مهمترین مسائل مربوط به آب و اقلیم دخل کرده ابراز داشتند که آبشوی با صورت پریخ‌ها و کم شدن ذخیره‌های برف باعث نگرانی عمیق میباشد. از 14,000 پریخ تاجیکستان بیش از 1300 عدد آنها علاقه پرره آب شدند. روندی با صورت آبشوی پریخ‌ها در سراسر تاجیکستان تمایل افزایش داشته با ویرانشوی توازن آب، با وجود آمدن تهدیدها به محیط زیست و زیاد گردیدن خوف آفت‌های طبیعی وابسته به آب آورده می‌رساند. از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دایر به تدبیرهای جهانی تاجیکستان در مسائل آب و اقلیم و حفظ پریخ‌ها 14 قطعنامه قبول گردیده است که در سمت تطبیق هدف‌های رشد استوار و حل مسائل مربوط به آب و اقلیم، تقویت همکاری منطقوی و بین المللی در روند تغییریابی اقلیم، حفظ پریخ‌ها و ذخیره‌های آبی در سیاره نقش مؤثر می‌گذارند. با نظر داشت اهمیت خاص پریخ‌ها برای رشد استوار با تشبس جمهوری تاجیکستان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اساس قطعنامه سال 2025 را سال بین المللی حفظ پریخ‌ها و 21 مارس را روز بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان نمود. برای تقویت پیوسته تلاش‌ها در این سمت دوره سال‌های 2025-2034 نیز 10 ساله عمل برای علم‌های کریاسفری اعلان شد. این سندها نقش کلیدی پریخ‌ها را همچون عنصری مهم نظام اقلیم جهانی اعتراف نموده ضرورت متحد کردن تلاش‌های علمی، اینستیتوشنالی و عملی را که با آموزش همه‌جانبه مانیتورینگ سیستموی و حفظ آنها نگرانیده شده‌اند تاکید می‌کنند. واقعاً پریخ‌های تاجیکستان جزء مهم استراتژی ذخیره‌های طبیعی کشور بوده قسم نظررس جریان دریاها را تامین نموده توازن آب را نگاه می‌دارند و اکوسیستم‌های کوهی را استوار می‌گردانند. اینچنین 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی از پریخ‌های تاجیکستان تشکل می‌یابند. با تاثیر افزاینده تغییریابی اقلیم و حجم پریخ‌ها با سرعت کم گردیده خطرهای علاوه‌ای را برای امنیت آب ایجاد می‌کنند و به بخش‌های کلیدی اقتصاد ملی تأثیر می‌رسانند. از این رو در این سمت تقویت همکاری‌های منطقوی و بین المللی در حفظ پریخ‌ها و پیشگیری از آبشوی آنها مهم میباشد. در بالای دریای کافرنیهان کوپروکی ماشینگذار با درازی 220 متر با مبلغ زیاد از 5 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شد. این کوپروک دهه و محله های شهر حصار، ناحیه رودکی و ناحیه فردوسی شهر دوشنبه را با هم می‌پیوندد. کوپروکی ماشینگذار در بالای دریای کافرنیهان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکار موفق جمهوری محیب باباجانوف و فرزندانش در روند کارهای آبادانی و بنیادکاری ساخته شده است. بنیادی 2 زیرایستگاه برقی خوراق و زیرایستگاه برقی در نزد نیروگاه برقی آبی پامیر 1 در تامین نمودن اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان با نیروی برق نقش مهم دارد. این زیرایستگاه‌ها سال 2021 ساخته شدند که امروزها توسط آنها نیروگاه‌های برقی سبزار، پامیر 1 و خوراق با هم پیوست شده کارخانه‌ها و مردم را با برق تامین می‌کنند. خاصیت خدایار بکزاده در همین باره شرحی بیشتر دارد. زیرایستگاه‌های برقی خوروق در نزد نیروگاه برقی آبی خوروق در مساحت 4850 متر مربع و زیرایستگاه پامیر 1 در جماعت دهات سوچان ناحیه شغنان در مساحت 2615 متر مربع بنیاد کرده شدند.
شدت زیرسگاه‌های برقی خاروق و پامیر 110 کیلووات بوده. در هر کدام آن دو ترانسفورماتور با توانایی 25000 کیلووات نصب گردیده است. برای خریداری و وصل و نصب تجهیزات نفترین ساحه در زیرسگاه‌های خاروق و پامیر 1 که مرحله سوم لایحه خصوصی انرژتیکی پامیر را در بر گرفته بود، در همکاری حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد 1,967,000 و برای اجرای کارهای ساختمانی 393,400 دلار آمریکایی مصرف گردیده بود. زیرسگاه‌ها امکانات نو را در سمت کاهش منبع تلفات، تامین بهتر و با اعتماد نیروی برق تازه به شماره بیشتر اهالی، بلند برداشتن استواری به تغییریابی اقلیم و افزایش بخشیدن اقتدار صادراتی نیروی برق فراهم می‌آورند. با ساخته به استفاده داده شدن ولات‌های تقسیم کننده کشاده خاروق و انباع پامیر، اینچنین ساختمان خط انتقال برقی 110 کیلوولت پامیر 1 خاروق تلفات بیان به حد تا قریب 2000 کیلووات کم می شوند و ما می توانیم از حساب کم کردن تلفات استعمال کنندگان دیگر را با برق خوشصفت و دائمی تامین نماییم. وصل و نصب تجهیزات و ساختمان زیرسگاه‌ها را متخصصان شرکت‌های وطنی انجام دادند. تجهیزات وصل و نصب شده در زیرسگاه‌های نو از جانب شرکت‌های با نفوذ کشورهای پیشرفته عالم استحصال گردیده، برای سال‌های زیاد کار کردنشان کفالت داده شده است. توسط این زیرسگاه‌ها تلفات نیروی برق در وقت سرباری شبکه‌های برقی به مقدار 12.5 مگاوات برقرار گردیده، انتقال با اعتماد نیروی برق به منطقه‌های دارای طلبات افزاینده در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان تامین کرده می شود. در 3 ماه اول سال 2026 کارخانه‌های صنعتی یکجا با صاحبکاران خصوصی به مبلغ 16 میلیارد و 122.7 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند. با اطلاع اگنتی امور تاجیکستان این نشان دهنده نسبت به ماه‌های ینور مارت سال 2025 14.1% افزوده است. عامل اساسی رشد سرعتی ساحه صنعت اساساً از حساب افزایش حجم صنعتی کارکرد 29.6%، تامینات نیروی برق، گاز، بوغ و تازه‌کنی هوا 7.5%، تامینات آب، تازه‌کنی کارکردی پرتاب‌ها و محصولات دوم درجه 17% به عمل آمده است. مطابق معلومات اگنتی امور در 3 ماه سال روان در حدود جمهوری 3972 کارگاه و کارخانه‌های استحصالی از جمله در ساحه‌های استخراج 365 عدد کارکرد، 3433 عدد، تامینات نیروی برق، گاز، بوغ و تازه‌کنی هوا 72 عدد و تامینات آب و کارکردی پرتاب‌ها 102 عدد فعالیت نمودند. سال 2026 دهقانان ناحیه رشت در میدان 1650 گکتار کارتوشکا کش می‌نمایند. همچنین در زمین‌های کارم آبی و للمی خواجگی‌های دهقانی، خواجگی‌های یاریرسان و زمین‌های نزدی حولگی که همه شکل‌های خواجگیداری را تشکیل می‌دهد، در 3510 گکتار زمین کارتوشکا کش کرده می‌شود. امسال 90% دهقانان ناحیه نوهای کارتوشکای تاجیکستان 24، پاکستان، روسیه و کارتوشکای محلی ناحیه‌های مسچاه و دیوشتیچ را کش نمایستادند. در ناحیه رشت برای کشتی سریوقتی کارتوشکا 427 تکنیکا و ماشینالات کشاورزی سفربر کرده شدند. در شهر دوشنبه مراسم تنتنوی جایزه سپاری به غالبان آزمون‌های جمهوریوی عالمی سال، محقق و اختراعکار جوان و ماگسترانت سال برگزار گردید. چهاربینی مذکور با تشبث وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به افتخار روز علم تاجیک و جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی شد. در آغاز چهاربینی رهبریت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تاکید کردند که رشد علم و معارف یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. با تشبث و هدایت‌های معارف پرورانه پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشورمان همساله آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من و امسال
шоҳномахонӣ баргузор мегардад ки дар онҳо теъдоди зиёди хонандагону донишҷӯён, магистрантону докторантон аз рӯи ихтисос, PhD, омӯзгорон ва намояндагони касбу кори гуногуни ҷомеа ширкат варзида малакаву маҳорат ва истеъдоди эҷодиву ихтироъкории худро нишон медиҳанд. дар ин раванд якчанд озмунҳои ҷумҳуриявии самти илм аз ҷумла олими сол, муҳаққиқ ва ихтироъкори ҷавон ва магистранти сол низ баргузор карда мешаванд. бояд гуфт соли равон ба озмуни олими сол 47 фарванда пешниҳод гардида 13 нафар ғолиб дониста шуданд. ба озмуни муҳаққиқ ва ихтироъкори ҷавон 101 ҳуҷҷат ворид гардида 41 нафар ғолиб муайян гардиданд ки аз онҳо 10 нафарро бонувон ташкил медиҳанд. дар озмуни магистранти сол бошад аз 44 кори илмӣ 7 нафар ғолиб эътироф шуданд ки аксари онҳоро бонувон ташкил медиҳанд. дар идомаи чорабинӣ маросими ҷоизасупорӣ баргузор шуда нахуст ғолибони озмуни муҳаққиқ ва ихтироъкори ҷавон қадрдонӣ гардиданд. ғолибон вобаста ба зинаҳои таҳсил ва самтҳои илмӣ бо диплом, ҷом ва мукофотпулӣ сарфароз гардонида шуданд. ما یک پیوستگی نوی خیمیایی اختراع کردیم که برای تبابت بیماری‌های ذوب پیشبینی شده است. می‌خواهم که در آینده اندکی باشد سهم خود را برای پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزم گذارم. سپس غالبانی آزمون ماگسترانتی سال در بخش‌های گوناگون علم از جمله کشاورزی، زمینشناسی، گومانیتاری، تکنیکی، طبی و اجتماعی اقتصادی با مکافات‌ها قدردانی گردیدند. برای من امروز افتخار بزرگ است که در آزمون اشتراک کرده به عنوان ماگسترانت سال سزاوار گشتم. البته این یک موافقت تنها من نیست، این البته مهنتی پیوسته، باوری استادانم، باوری عائله‌ام. در بخش دیگر غالبان آزمون علمی سال میان آموزگاران و عالمان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و علمی کشور با دیپلم، جام و مکافات پولی در حجم 10,000 سومانی سرفراز گردانیده شدند. در این زمان استقلال دولتی توانستیم که کارهای علمی و فعالیت‌های کاری خود را در سمت‌های گوناگون علم‌ها از جمله در سمت فیلولوژی به اتمام رسانیم. همزمان در دایره چوربینی یک قطار عالمان و کارمندان سوها برای سهم ارزنده‌شان در رشد علم و معارف، اشتراک در تهیه سندهای معیاری حقوقی و فعالیت پرثمر آموزگاری با نشان اعلاچی معارف و علم تاجیکستان و افتخارنامه وزارت معارف و علم قدردانی گردیدند. در فرجام چوربینی برنامه رنگین فرهنگی پیشنهادی حاضرین گردید. дар робита ба пешрафти илму техника дар соҳаҳои гуногун татбиқи низоми рақамӣ дар соҳаи маориф, навоварӣ ва зеҳни сунъӣ зарур шуморида мешавад. вобаста ба ин дар донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб ҳамоиши байналмилалӣ баргузор гардид. ҳамкоронамон аз рафти ин тадбир гузориш омода намуданд. дар донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб дар ҳошияи эълон шудани солҳои 2025-2030 ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ барои солҳои 2020-2040 ҳамоиши илмӣ амалии байналмилалӣ дар мавзӯи татбиқи низоми рақамӣ дар соҳаи маориф, навоварӣ ва зеҳни сунъӣ баргузор гардид. ба ҳамоиши мазкур беҳтарин мутахассисон аз дохил ва хориҷи кишвар ҷалб карда шуданд. конференсияи имрӯза маърузаҳо ҳам аз таҷрибаи ватанӣ ва ҳам аз таҷрибаҳои хориҷӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. дар қисмати ифтитоҳӣ маърузачиён аз ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии Қазоқистон ва ҳамзамон давлати азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардиданд ки бисёр ҳам як пешниҳодҳои созанда, пешниҳодҳои бунёдкор, пешниҳодҳои ояндасоз буданд. рафти ҳамоиш ба мутахассисони хориҷӣ писанд омад ва иброз доштанд ки дар ҳамоишҳои оянда оид ба ин мавзӯъҳо ширкат варзида табодули таҷриба хоҳанд кард. В дальнейшем мы будем еще сотрудничество с вами и опытными студентами, опытными своими работами, конечно, о сфере цифровизации. В следующий год мы будем выступать не один докладом, может 3-4 доклада мы придем, еще будем
присутствовать, конечно. дар қисмати дуюми ҳамоиш иштирокчиён ба бахшҳои илмҳои табиӣ, техникӣ ва методикаи таълими онҳо, ҷанбаҳои таърихӣ, иқтисодӣ, асосҳои табдили рақамӣ дар соҳаи маориф, ҷанбаҳои ахлоқӣ ва иҷтимоӣ, зеҳни сунъӣ ва ҳуқуқии рушди ҷомеа ҷудо шуда 115 мақола ва корҳои илмии хешро пешниҳод намуданд, ки оянда дар шакли маҷмӯа ба чоп расонида мешаванд. дар институти математикаи ба номи академик Абдулҳамид Ҷураифи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар мавзӯи саҳми арзишманди Зафар Усмонов дар рушди илми тоҷик ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. гузориш дар ин бора. дар ҳамоиш таъкид гардид ки Зафар Ҷураевич Усмонов аз чеҳраҳои намоёни илми ватанӣ буда, фаъолияти илмии ӯ на танҳо дар кишвар, балки дар арсаи байналмилалӣ низ эътироф гардидааст. зикр гардид ки фаъолияти академик Усмонов ба 10 солаҳо рушди таҳқиқоти илмӣ, тарбияи кадрҳои баландихтисос ва таҳкими мактаби миллии илм иртибот дорад. ӯ аз ҷумлаи олимоне маҳсуб мешуд ки бо талошҳои пайвастааш дар рушди фанҳои дақиқ бахусус математика ва физика саҳми арзанда гузоштааст. дар ҳамоиш ҳамчунин ба нақши муҳими олим дар пешбурди илми муосир ва таваҷҷуҳ ба соҳаҳои нав аз ҷумла технологияҳои инноватсионӣ ва зеҳни сунъӣ ишора карда шуд. ба гуфтаи иштирокдорон, истифодаи имконияти зеҳни сунъӣ метавонад дар пешбурди иқтисодиёт, тиб, маориф, нақлиёт ва энергетика саҳми назаррас гузорад. таъкид шуд ки Тоҷикистон барои ворид шудан ба марҳилаи нави рушди технологӣ бояд ба густариши таҳқиқоти илмӣ, таъсиси озмоишгоҳҳои замонавӣ ва ҷалби ҷавонони лаюқадманд таваҷҷуҳи бештар зоҳир намояд. иштирокдорони ҳамоиш зикр карданд ки мероси илмии Зафар Усмонов ҳамчун сарчашмаи илҳом барои насли нави муҳаққиқон боқӣ мемонад. осори илмӣ, шогирдони сершумор ва саҳми ӯ дар рушди фанҳои дақиқ ҷойгоҳи хос дар таърихи илми тоҷик доранд. баргузории чунин чорабиниҳо барои арҷгузорӣ ба хизматҳои олимон ва таҳкими робитаи наслҳо дар ҷомеаи илмӣ аҳамияти муҳим доранд. дар ҷумҳурии Беларус рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. бо ин мақсад гурӯҳи ҳунармандони тоҷик ба ин кишвар сафар намуда барои барномаҳои фарҳангӣ ва консертҳои дар пеш истода омодагӣ мебинад. тамрин пеш аз консерт яке аз омилҳои асосии муваффақияти ҳунармандон ба ҳисоб меравад. оркестри давлатии симфонӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар ҷумҳурии Беларус бо барномаҳои консертӣ дар 3 шаҳри ин кишвар Минск, Витебск ва Маладешна ҳунарнамоӣ мекунад. консерти асосӣ дар қасри ҷумҳуриявии шаҳри Минск бо иштироки оркестри симфонӣ, ансамблҳои фалак ва шашмақом, инчунин ансамбли рақсии гулрез баргузор мегардад. айни замон мусиқинавозон дар толори асосии қаср тамрин мекунанд. бо дар назардошти он ки баромадӣ дар пеш истода бояд дар сатҳи баланд баргузор шавад, ҳунармандон ва коргардонҳо зимни омодагӣ кӯшиш мекунанд то фазои саҳна, рӯҳия ва имконияти акустики толорро ҳамаҷониба эҳсос кунанду санҷанд. асарҳое ки дар ин толори пуршукӯҳ пешкаши ҳаводорон меҳмонони ин толори пуршукӯҳ мегардад аз композиторони машҳури ҷаҳонӣ ва имрӯзаи композиторони имрӯзаи тоҷик манзури тамошобин мегардад. умед дорем ин барномаи консертӣ аз ҷониби тамошобини беларусӣ бо як истиқболи гарм қабул мегардад. бино ба гуфтаи масъулон, ин консерт бояд рамзи дӯстии мустаҳками байни халқҳои тоҷик ва беларус гардад. дар барнома сурудҳо бо забонҳои тоҷикӣ ва беларусӣ садо медиҳанд ки тавассути онҳо ҳунармандон ғановати фарҳангии худро муаррифӣ намуда нишон медиҳанд ки фарҳангҳои гуногун новобаста аз фарқиятҳо метавонанд аз лиҳози рӯҳия ба ҳам наздик бошанд. қобили зикр аст ки барномаи консертӣ бидуни истифодаи фонограмма пешниҳод мешавад. ҳамаи иҷроишҳо зинда сурат мегиранд. ин аз ҳар як иштирокчӣ масъулияти баланд, диққати ҷиддӣ ва маҳорати касбиро талаб мекунад. умедворам ки як шоми хубу як консерти хубу фаромӯшнашаванда дар сафҳои таърих мемонад дар хотири ин мардум. ҳамзамон дар доираи рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Беларус баргузории як қатор чорабиниҳои дигари фарҳангӣ низ ба нақша гирифта шудааст. ҳадафи онҳо таҳким бахшидан ба ҳамкориҳои фарҳангӣ ва боз намудани саҳифаи нави муносибатҳои дӯстона миёни ду кишвар мебошад.